pravimo sirnicu kao iz pekare. Dole smo stavili 3 kore, to ćemo poslije da preklopimo. I u lepezu smo stavili 6 kora, ja sam prepolovila na pola. I dodat ćemo 5 kašika ulja, isto toliko i kisele vode. Ne treba da nam bude previše masno, možemo i manje. I dodat ćemo, ovdje smo spremili 600 grama sira, on je onako star, slan je, tako da nismo ni dodavali so. I samo ćemo polovinu, znači oko 300 grama, dodati rijeko ovako ovdje u ovu lepezu zavući. I onda idemo drugi deo. Stavili smo drugu polovinu kora, nakrs i dodajemo ostatak sira. I dodali smo isto i ulje i kiselu vodu. Onda ćemo lepo da malo zavučemo. I sada ćemo onim korama koje smo stavili na početak da preklopimo. Evo ga. Tako, to ušuškamo. I preko ćemo da stavimo još malo kisele vode i ulja. I na 220 stepeni nekih 20 minuta da se peče. I evo, nakon 20 minuta prskava korica kao u pekari. Evo kako izgleda parče. Bogato je sirom, vi možete i manje sira, možete i zelje, možete i meso. I evo, prijatno!